Charles Margar, the Qua Bunsa Hiba Charles Margar. Madon Hagano ke political party, Nasuang adon Kongres mentang oleh NPP, ladang amlek tu, ladang amdon ke Sultan, namyo kijingiram. Maka politik hari India hi, sisen bapidon hakal yang persyak, pinamyoi, kata ke politik sekali India. Wat syak yalam bakla ubak Charles manga ngakwa ba unsa hi ubak Charles manga ai undon bat kanu keseng sain pertai mensyuang adon haka kongres mentang adon haka NPP ladang amlek ru ladang amdon haka sokal ngamyo jing yarap nama ba ka politik hari India lada pimdon haka sokal pimyo long ba Charles manga MLA ke mau hati habakren haka jing IT yak ambulans menta kasngi ka apnyo tarik nawing ajausan syak senjuk kilang ba sinong border area right tung kebakan tup ya kat pratli gisnong kibajudan hakaput bak Asam Hasabuda Ribohoi district ura benrap dak baong lada perta ejri ejaj benreu hendai lada syak tangan kikun kamlong kepadai bacaru ue jikari bagjaj benreu ki pajba kateke tany Sabuda Ribohoi kepadai ru katany bajukot kum ka blok tu kebau MLA penyo ikan ika kali kit nongpang na ka chip Minister Special Development Fund kaya kemen hadu kata-kata rasa kilang hakan sengi da kajingdon ke Dr. Itarang kebadai pej ya ke mawas na PhD uba bi so tu presiden ke senjuk uba alan sias bina sekretari ke senjuk lembat girang ba sinong bat kipaj ba nong sinong nakikat pratli ki sinong badan hakate ke tany Uladon dekat kicing em ke jonga bat jongpi pangila banyadon langkum ne kali kesini. Kublai shibun di chairman bolong rang ba snong jong kesnong umteli presiden jong kesenjuk sekretari jong kesenjuk ilong kini lai ke jingkren iba joblin stand kata iba madur buan na blok irang ba snong baro jong kisnong apo ke border ke jongi ki sekretari snong ki presiden club ki member club ki senglong kemi ki seng samla yapi ki long kpa long kemi ki kon samla bat ki hat ki beret bunro nak kebenta kijing ais kumha ki jongpi kani ke chan ba ai pi usir ba ai pi nget nge mau ni MLA nang like bahau bagan i namar ai usir rongku no ke beli sebut nam tahun usir ke start ci sabi doktor usir kan te ai pi dengen nge doktor nang mahaban roi meroi no ke beli sebut nam ta kini kijing ais kumha pi potau ini kican ba ai di kijing ai so ba kublai shibun nak mentajong pi baro kani ke penpau ya kijing kijong pi nak mentajong ai away ke ambulans bani so kemen ngilayo mata kesini kebaar usurok namolos nai hapok jatalong hakaba file menta kaladon hapok sekretariat satang benginyo ini usurok artili kisurok ibu chief minister ulakular natharang hakli muang kebangi layo bat sengin sebut monong rem yo surok uba sispa andring pokro tengka nasani dan syamsiang disurok di bebon kesukemen menyusu IP baka blok hamau hati mentau video la one join ngelayo ke sanction ke basau kror arpo arlak bat kiwei disurok nges ngongo sibun ban ai kubule yu chief minister jongi ubla ai gini ke ambulans hakani ke sini man lagapor ngai kendo bati man lagapor ngai slok bati ya kejing ke jongki dengan idon lang bati ngakular dalam gino epi kendai tanggowe aku abnong epi pimdai ban syaelam maka bat kadu sa bangan sang ubat Charles Margar nakwa bunsa hi ubat Charles Margar umadon hagano ke political party nasuang adon kongres mentang oleh NPP ladang amlek ru ladang amdon ke Sultan namyo kijingiram maka politik hari India hi sisen bapidon hakal yang persyak pinamyoi kata ke politik sekali India ino aban ong laman keno nanu basdang ke politik hari India kalau punta dengan don mendah ke Sultan ayo kijingiram kat pin senang ya yo lembaga jingdon jonga ke Sultan lada perta ri ijat bendeu lada syaja kikun kamlong kebede baca sumi jadi ri ijat bendeu ngaruh na sacrifice nak mendah ke jongpi tindakan kadang aku abang ngindai bangsa dalam bakla